I posvi me, ja sam Egor King Cola i sa nama Egor King Stevo i ide Obsidian. Ozljedi. A? Ozljedi. A, evo ga Obsidian. Da, znači evo je nova epizoda. Danas igramo Egor s Egor King Stevom. Ja sam Egor King Cola, što već znate. Malo si mi dao blok, malo. Malo si mi dao blokova, jej. To nemate Obsidian. Nisam vam uništio jaje, kako udario sam ga, sad sam ti uništio jaje. Malo hakuje ovaj, kako se zove, Sword, ne hakuješ. 50 imate. Koliko? 50. GG. Najveći rekord na 2,5 steka. Pa ste 50, koliko više? Da, 2,5 steka. Ne. Se lepo ugradio jaje, da ne proveravam. Ne proveravaj. Znači, proveravaš, uvijek kad kažem ne proveravaj. To proveravam, to proveravam. Provera, 1, 2, 3, provera, proba. Lišem, da. Steva control. Steva controller 3000. 3902. A kad budemo zeleni tim, kako ćemo prvo da napadnemo? Ti znaš da se Purple je promašio most? Kako promašio most? Pa tako lepo ide kod nas nešto da ide kod njega. Hvala vam što imate nabuđene dijamante. I ti hoćeš PvP sa full diamond čovek, pa ne može. Ne ide grom u koprive. A, udaraj blokovima čipo, brate. Lol, srušio nam most samo. A mi nemamo kao mokro zeleni koncentru. Aplauz za njega. Jedan. I bravo, srušio nam most, sad nam niko ne može doći do kampama. Ja sam zaboravio jer sam već odavno imao za pickaxe. I have a pick-X. Bro. Sad će i redovi da padnu. Inače, ako ne znate, mi smo najveći carevi ovdje. Vidite kakve taktike imamo. Znači, ako ne znate zašto je zovemo redovi, jer on je nazvao Pinkice, ja se nazvao redovi. Pinkice. Redovi vas Pinkice. Malo to bilo. Da. A Purple, kako ćemo Purple da nazvemo? Šljive. Šljivice! Evo kod redova sam, pa. Sad na level 3. Lele, dvojica me biju, be. Čemu ubijev? Šalim se, neće mu ubiju, čemu ubiju? Pa haker! Par jaje da im uništim. Par jaje da vam uništim. Pa ne hakujte, nemojte da hakujete, sve pogrešan blok iskopam. Znači sve sam pogrešni blokovi iskopao jer me udaraju. A ja ću dumnem. Znači sa 2 srca. Ću da dumnem ovog. Što ne zna ništa. Što beži na plave. Pa evo ja sam na plave. Op, kako mi trolalo dečko. On nije normalno. Jeste što sad ću buknem i plavom. Ja 2 srca imam. Ali on ima. Tara. Gotov je. Ja imam generator na level 4. Full GG. Njima je bio na level 3, a ništa nisu imali. Ja, ne, na level 2 im je bio. Ne, bar sorry da si kupio. Ja sam kupio skoro najjači sve. Ma ja nisam, nije mi bitno sad. Najjači, podnajjači. Ja sam uzao Sharpness 1. Da, vidi. Purple je napao Pink. Ne veze. Kažem ljudima, uskoro otvoram Egor server. Tako da... Moram hitno da odem na Purple. Ima Purple most? Nima. Ne znam.
Pa njih je dvoje, da, zaboravio sam to. Evo stižem sa full diamond enchantom i najjačim armorom. O, kako mi kroz blokove biješ, bre? Kako me bije kroz blokove? Što sam ja već uništio? Ne, ti ga zamajavi i ja uništava. Već je full diamond lik došao. Ali ja imam geplove, a ovi nema knockback. I prsli su. A mi nemamo most. To je to. Ja ću da sredim pinkice. Rekao sam, koliko tima sam rekao? Plave, zelene, redove, purple... Pa čekaj malo, pa ja sam sve timove uništio. Pa stižem ja da ti helpam malo. I Cola je zvanično u jednom gejmu uništio sve timove. Evo, uništio sam, ali bukvalno sve. Eto, redove sam uništio. I one, ne, došao mi je. Vidio me je. A ja sam se loše bridžao. Tim, ajde tim. Puda Buda se zove. Lik se zove Puda Buda. Ja sam AFK na 2 minuta, moram nešto da uradim. Dobro, utimovao sam se sa Puda Budom. Dobro. Puda Buda. Hello, Puda Buda. What's up, Puda Buda? Puda Buda. Can I destroy your egg? I can destroy your egg. Thank you very much. Tara. Sad ću mu uništim jaje. Šta imate, bra? Evo ja farmam bate, ne znam koje da ti sad kažem. Ino, bate, idi ti na centar farma i be. Ja ću, bate, da se nabuđim ekonomski. Da to gradim sad da... Znaš, sad će to gradim da mogu da uništim. Te uništim, Puda Buda. Koja legendarno ime. Ti si se teleportovao ili mi se učinilo? Puda Buda. Kako legendarno ima. Znači sad će da padne i pink. Puda Buda. 2. 1, 2. 12. Puda Buda 12. Puda Buda 12. Kako legendarno ima. Hello. What's up? Nja. Znaš kako? Čolo, tu sam. Dobro. Šta misliš? Evo. Trola Puda. Dođu da viš mi ja? Ne. Sad ću da ih trola. Pa je, ali nisam provalio da je tu bilo već. Aj ti tamo zamajavi nešto mi tamo. Ti ga zamajavi. Kao da ste u timu, a niste. Stani, ja sam Sevo. pidete. Da? Ja sam pidete. Čijeg? Njihovog. Buda, desi. Teži. Gde je Puda Buda? Ne znam. Samo beži ko nas nastavlja. Trolali smo Puda Budu. Čekaj, nije nam I Cola je zvanično u jednoj epizodi uništio sve timove. Ajmo jedan aplauz za Colu. Bio si ga? Ne, ali sam uništio sve timove. Evo ga Puda Buda. Gotovo.
I hvala vam što ste gledali ovu epizodu, nadam se da ste uživali i ja sam u ovoj epizodi sve timao, uništio sam green, blue, uništio sam red, uništio sam purple, uništio sam pink, sve timove da sam uništio, jako je cijela ova epizoda. Sve timove. Koje, kako ništa? Nisi yellow. Dobro, yellow se ne važi, to je naš tim. Ali nema veze, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i hvala vam na gledanju, ostavite like, share i subscribe, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pause. Oh,